ko ke sai me kun ke share tau channel pa ke subscribe ma ke tau channel ko tau program fra ausien e anga tau ilopau o ia e Otua na tau share tau mai program ko e aia pa ke tau ha ke tau pu ke fa ni tau tol me ko he ko fra me mai Otua ke tau tol ko ke tau tol ku mi ke ilo Otua ka tau feinga tau tol fra uinga me mo ha usia mo ha vo ngai me ko ia e lau ke tau ilo ke tau ilo toton wai ho tau Otua to tau pu fa mai tau Otua ai a ene iai to fia e fa tolonga to ko ia ngai Konga ko e lawa pe lawa tau ilo ai Otua pa tau ilo ai ko hina me tau ilo pau ko Otua ko ina ko tangata e Christ si pa na tau ia senturi waki na tau mamata ton ke Otua ia sisu tena tai tau ilo ai ne toi tapu me Paula e lomo ai waki ko whakatupu ne tala ke dek tau tole ai Otua siko whanki manupuna a tau nau ilo no toku e nau tamai he wantin tō nake nau whemau ko ire pao ilo no tolu e whate unga peki na toi ko tō pe e tamai he wani ka ko tau tolu e hange ke tau ilo e tau tolu tau lere tau tolo kumpa anga mai hafua ne mea ko kumi kia tae lotu koe ke ai mo uia ka Christian e mo uia ka tae lotu e kumpa anga o ke sapa teri ake lotu no mea no tolu tau soke ai sanga i tua tohi ene lao tau lotu na ngawi tau tolu i mise Otua tohi e Otua ene lao tau lotu kui ka konsenisi kone lao ko mea ke ilo e mea kulerei mo mea kutoton mo mea kuhala ko ie ko stohi e konsenisi ko tamu tau peo ke lao e tohi tapu whamo oni e tohi tapu ke te koe ke ngai mea ai Otua pa kono whae me frau si tau ilo ga Otua da mai Paulo ka yo ka no temi pare o nai mo tu ke tempare ko Otua mate be tu ko ke lava Otua ko ya fra malu e po ke langa e tanga tan tempare me pango ko e ka ko no wo holo ke langa fa tu no ai ko langa tempare ko Otua mate tau ke ko tempare Otua ko e mo a fi Otua ia tau loto tau dol to ho ma e ko si su klasi pe fu ki tau tol frau lui ki tau tol pe ngahi tau e ka wanga ton i no ta tau ho ko tempare o e ko si su klasi lau mare ma on to ko si te mo to fata ha si e ki ko tempare ko mo tol tempare ta no ka Paula ro krento va tol vesta no si ko ja tempare o to mo ko to mate pe o ai tempare pau ke lotu e lotu ke tempare ai ko pahai mo hintu mo puta mo mamong ko lotu e ke Otua mate pe o ke ano tempare sai ko ilo me ko ni me tano ko Paula ko na fai ke ko atenisia ngau ta fitu fanongo ta no Paula na fai na ha ko atenisia fo tu o rita ke Otua ko to pena na ilo ke ai na namo Otua na teke na ilo ke ai na ai mono o rita ko ui na ko ba Otua ko ke tau ilo ke ai ai ko na whakamu ke kawa ko toa. Ai Otua ko to mea ko to lau ko Otua ko siano o rita o nei atenis. Tangre Paul, ko Otua ko mo pehe ko ke mo ilo i tuke whamatala. Ko Otua ina ne ngauhi universi, mo mea ke kui ai. Tō taha ia ko eiki a langi mo mamani, ko ia kui kaitene a fio a ngai tempare ko ngauhi e nima. Mahano tau e nima o tangata, ko pehe kune masiva i ha mea. Ai ne a fio koa, ai ua ana, ai whake te tau tolu furipe, ai mo ui, mo manava, mo mea ko toa pe, sa ko ki ngata pe. Ko tau toa mo uia ia te ia pe. Kono uhinga koe kene fie mau e ia ho fie lau mea kai tala hau fie kai ia. Ko kene fie mau e ho paanga e tala e hai, o ko masiva. Ne mau e mea ko toa pe. So ko kumu tala no kia Paula. Pea ko ia o kune whaki mai mea ko toa pe ke tau inisa. E tau mo ui, ai manava, ai mea toa ko o toa mo ui, o ko lava ia whaki mai ke te ko o toa mate, ko poke ti peni pe o whaki e mea ko toa pe. E te mlai ko whawhakau mau pe tau e whaka Otua mate he we siri ana. Hai Otua ko he ku ke whaki misinari, whaki hafua, kawenga hafua, langa hano tempare maha. Ai mahino lewe te tau tau ngai ake tau rea ai ngai whakakaukau e tauhi Otua mate ke tauhi ke he Otua mo. Ko Otua mo iwe kano tempare o nai. He ko tempare o ku tuuai ai I misi koe Otua mate. Ka kisoke, ko hai e misi o Otua mo, ko koe mo au koe I misi. Hei lawa langa tempare ke whotua ki tau he taalo holo ki tau. Tau tolo I misi o Otua mo. Ko nunga koe ke whema oa tempare ko tau Otua. Iyo ka teke pehe mai whoka ko ilo pehe mai ni, na langa tempare, mina langa tempare te evita whokamuto. Ma tūne whauka te evita ke langa tempare pe talang e whofolange Otua e netani. Te kai ke wholofola tau ke langa haku whale.
Pena niau na langa e Solomon e whare. Pena fia tua ke no foi. Ko ago na whaka au hai tempare. Na smaino bega i pito e hanga he Otua atu e whakotua tempare. Io na nao mena tolo langa tempare hono ua. Pe no foi ka kai to lahi e tu i hala to kua te ea tempare to hono tolu e langa i Jerusalem. Ko tempare ko na uhinga ki ai Otua ia. Ai ku whamtala kia iskeri. Ai ko na wholofola ki sisu te holo ke wharen. Aho e tolu pa te utai whakotua. Ko tempare na uhinga ki ai Otua. Ko e potu top tapu ko tempare ko e afio anga i Otua. Ko e whetaula ki anga i tangata me Otua. Pako sisu kraisi. Hoko mai o ai kakano ai Otua. Ko e te tau whetaulaki ai me Otua. Ko e uhi ke tau whakawhetaulaki mai Otua ke te tau to. Pako e une whai e tau whilaulau. So ke maho inga whuke tempare ke whai ngai whilaulau i tau mahi anga hala. Ko sisu ai whilaulau anga hala. A ke tau tolo ke tau lawa hu ke potu top tapu e langi. So ke tempare mo o ni. A tempare ko afio tau Otua. Aina e hu ke e ko sisu kraisi. O ni afio i ahon me tok mata ue tamai. Aki hono tataha. Pene tofai hala fo ou. Aina mahai ua e futatau. Ko uike maino ko hala fo ou futano ka he peluwa hangu fu. Ke tau fo ai ke poto tapu e langi. Ke tau nofai mo. Ka hamena ke na langa tempare ai. Wholofola e Otua e ka te wita. Koho hako. Aina kai kene peanko no foa ke pehe ko Solomon. Na langa pe Solomon te kene wholofola e tua koho hako. Ai ko wina ka sisu. Ko ia ia tene langa hawhare i hoku hingoa. Pea teu whakapapau ai taloni no pura anga o taingata. Pea e whakapapau ho whare mo pura anga ke te koe o taingata. E whotu ho taloni o taingata. Suke, koe Otua e nan talanga te wita tene langa e whare. Whare o te wita. Na whakam te wita i langa e whare Otua. Talanga Otua, kua te ulanga whare. Pe te ulanga au i ho hako, pe te whotu e ano taloni, pe te whakapapau e ho taloni o taingata. Koe whare o tau kau ke koe tempare koe lau marema ni ulanga hake. Ta mai e pita ke te tau tau ulanga he maka mo ui ko Christ. Pita wahewa ke hoko koe whare whakalau maari. Ko tau tau lue siasi. Siasi tapu e Otua. Pe ta mai paura ia e so wahewa e stava luke hewa taha. Ko tau tau lue ulanga i he maka tu unga koe kau apostol me kau parofita. Ko no fu maka mahu inga ko Christ. Ko no inga ke toi tapu. Ulanga ke tau toi maka tu unga wholofola tau Otua. Ke tau hoko ko tempare tapu e Otua. Te te rufo am nate tempare Jerusalem. Ke te wha tempare ia i Jerusalem ko hi. He koe ke te whima whai lau lau. Ko hano inge tau. Te langa tempare ke te ai whai lau lau ai. Mea nina kai ke whiunga whai lau lau e karaisi. Si o koe kakai ue ke nau tari. Ai whiunga o karaisi ko tau tempare mo tau whai lau lau. Ai tāno te toi he pelu. Ko hunga tāno te he pelu. Ko mea kātoa koe tempare koe na tu i Jerusalem. Koe ata i mea pe. Oi mo oni i mea koe ko Christ. Hangai pe koe lai tā o hoku mari mo hoku mari. Koe lai tā koe ata pe o hoku mari. Koe mo oni i mea ko hoku mari. Sio koe mo oni i mea te unofua muia. Ike te unofua he lai tā. Pau pehe ai tempare ho tau Otua. Kono uhinga tau ilau mo ui ho tau Otua. Mo oni ho tau Otua. Iai Otua. E koe ke langa no tempare. Koe tempare o ona kono kakai pe a fio. E poto tapu. Koe loto lotonga hono kakai.